nk'uko tugenda tubagezaho amakuru y'uburyo bwinshi butandukanye. Rero uyu munsi tubafitiye inkuru idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko n'ubundi ku isi yose muri rusange hari icyorezo cya coronavirus, ariko mu minsi ishize mu gihugu cy'u Burundi uwitwa Petero Nkurunziza yari perezida w'igihugu cy'u Burundi mu gihe gishize, ariko yaje gusimburwa na General Major Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru turimo turumva aturuka mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi Nkurunziza Pierre yamaze gutabaruka cyangwa yamaze kuva ku isi y'abazima. Nk'uko itangazo risohowe na leta rimenyesha urupfu rwabaye ejo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 nyuma ya saa sita. Iryo tangazo riravuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yamaze kuva ku isi y'ababaho cyangwa yamaze kwitaba Imana kugeza kuri ubu ngubu. Iryo tangazo rya leta rivuga ko uyu munsi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 ku gicamunsi Pierre Nkurunziza perezida w'igihugu cy'u Burundi yiriwe ameze neza. Mbere yaje kwitabira n'umukino wa volleyball waberaga hariya mu Ingozi, nyuma y'uko yari amaze n'igihe mu giterane kidasanzwe cyo gushima Imana y'uko igihugu cy'u Burundi cyavuye mu matora mu mahoro. Rero ibi byose ku munsi wo ku gatandatu kugeza kuri ubu ngubu amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi nuko yatubwiraga ko yari akimeze neza ku munsi wo ku gatandatu. Niho mu ijoro ryo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 hari kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru nibwo Pierre Nkurunziza perezida w'igihugu cy'u Burundi yumvise atameze neza. Rero yahise anyarukira ku bitaro bya Karusi ni hariya mu gihugu hagati cy'u Burundi. Ku cyumweru yiriwe ameze neza ndetse anaganira n'abantu mu buryo bwinshi butandukanye, nta kibazo afite muri ibyo bitaro byari mu Gitega. Kuri uyu munsi mu masaha y'igicamunsi nibwo Petero Nkurunziza yaje kwitaba Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihugu cy'u Burundi amakuru menshi atandukanye yajyaga yirirwa avuga yuko ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi hari abategetsi benshi baba bamaze kwandura icyorezo cya coronavirus. Ikindi nababwira ni uko umufasha we nawe yerekeje mu gihugu mu minsi ishize umufasha we yerekeje mu gihugu cya Kenya nawe kwivuza iki cyorezo cyugarije isi aricyo cya coronavirus. Mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye hirya hino ku mbuga nkoranyambaga n'aya makuru yirirwaga avuga guhera mu gitondo cy'uyu munsi, yahoraga avuga ko uwitwa Petero Nkurunziza atameze neza kugeza kuri aya magingo. Ndetse ntitwakwibagirwa ko n'umufasha we Denise Nkurunziza ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize aribwo hari kuwa gatanu nabwo yerekeje i Nairobi kwivuza iyi ndwara yugarije isi muri rusange itaramenyekana kugeza kuri ubu ngubu. Bivuga ko n'abarundi benshi yaba ari mu bategetsi ndetse n'abaturage muri rusange nabo baba bamaze kwandura iki cyorezo cyugarije isi muri rusange. Mu cyumweru gishize humvikanye ubutumwa bugufiya bushobora kuba ari ubwa Denise Nkurunziza madamu wa perezida Nkurunziza buvuga ko yaba arimo arasengera igihugu kubera icyorezo cyugarije isi muri rusange. Kugeza kuri ubu ngubu yari amaze gutora mitende cyangwa yari amaze gutangira koroherwa. Ubwo butumwa bwo ntago buvugaho arwariye. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 2020 bwana Petero Nkurunziza yagombaga guhererekanya ubutegetsi na Evariste Ndayishimiye uheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Kugeza kuri ubu ngubu Petero Nkurunziza apfuye afite imyaka 55 y'amavuko. Byumvikanisha ko yari akiri mutoya. Turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru ku yandi iby'uru rupfu rwa Petero Nkurunziza rwashegeshe benshi, imitima ya benshi yahungabanye, arimo ribaza ko uko abarundi bameze kuri iki gihe. Bwana perezida w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yamaze kwitaba Imana nyuma y'uko yari amaze kubona uzamusimbura ariwe General Major Ndayishimiye Evariste yari kuzatanga ubu butegetsi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 2020. Kugeza kuri ubu ngubu rero bivuga ko yabahitanywe n'icyorezo cya coronavirus nyuma y'uko yari ari mu bitaro byari mu Gitega.
none yaje kugira ikibazo cy'umutima yitaba Imana nk'uko byatanzwe n'itangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ko Pierre Nkurunziza yamaze kwitaba Imana kugeza aya magingo. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, amakuru kuyandi tuzajya tugenda tuyabahereza umunsi ku wundi. Ndagira ngo nimba utarakora subscribe kandi nanone turakubwira ngo ukore subscribe.